Ladies and gentlemen, boys and girls, BASOTHO, Matombozana Majita. Welcome to Mjolo Breakup Stories Kwan Hope Tycoonseries. Nagalibso getting potog to we have a beautiful guest as Lagajeno, Bisola higher out like Tujusa one night. Some Jola that's Lagajeno, Petiban. Thank you. Yeah, and howling yana. Still relax, man. Still relax. You're a good presenter. Ne? Well, Yeah. Yeah, on the skill cookilo. hakusabone batho. Yeah. We are here now. Students are here. I was just saying now. When our man intro fell. Yeah. Well, nake re tshepile ga ithule. But on Sundays ke airing. On Sundays. Sundays are for NA. Well, Saturday. Ga ke le ho lekana ba mpitsa tshepe. Monday I'm re tshepile. Tuesday issue la. Yeah, because you the slaga jeno Mjolo go ya ka wena o ka reng ka Mjolo. Mjolo. Yo. Mjolo. Yeah. Ke scam. Mjolo ke scare. Shoo. Ke Game ke scare man. Sport. Ke sport. Extreme Yeah. sport. What tshameka you win, you lose. Kanjani? Bale header. Laba header. Yeah. Seli kutres. Otherwise that's like I don't go bua ka wona ko first to sound this person or that person. Ula tana lena uphilo mbao. Letana guy give us that story. Well, this person to kopane le yena on Facebook. Sure. Like postile on Facebook o kitse. Like ona le that time o tla go hore this time ke re ka ke lonely whatever. So ebe ke a poster ka o bapala fela. Ebe ke a poster ke re kopane mpatlise boyfriend. But there's this guy. A cute. Ene ke shebile yena. Oh no sonto batla motho but jelo sonto wa target ya how then wa post. So yena no ke mo shebileng ebe o re honna. Ah, it's fine. O re honna o mention e mong. O re honna re ka etsa a cute couple. Ebe I'm like, what? Dude, ke batla wena not this person. Oh, you're not mentioning them motho Yeah, ke batla yena not this person. Yeah. Ebe okay. Fine. Ebe eno a mentioning o one texter. Well, ebe ke am reply. Se re qoka then take it to the next level. The next level in WhatsApp. Yeah. I was about to say that. Yeah. We talk. Well, if you let's say what's you catch feelings. The good morning text. All Yeah, that. with emojis, sweet emojis. Yeah. Well, Next level ever. You guys the met. next, yeah, we Yeah. met. How about lovely? Baba lovely. Yeah, but okay. Next level. Ibe se ke. It's all about levels. Baby. Levels. Shoo. So ibe se ke chakela the guy. Nense ke dula Morisha that time. Ke tlabe ke tloa Morisha like Yeah, but didn't you know when I was caught man? Start contact. Yeah. And it's fun. Yeah. okay, ibe tlabe ke ya Morisha. Tlabe ke tloa Morisha ke ya ho yena. Issue. Oh much again. Yeah, every weekend I think. Issue. I give personally the vibes, Mjolo vibes, so really nice. Really a cute couple. Issue. Yeah, short people. Content dinyana. Content dinyana. Plus Lieutenant on Facebook, everything Lieutenant on on Facebook. Lovely. Yeah. Like yo ke bona mshanyana cute, a short. A ntshwanela nye ke mo tshwanela. Shoo. I cute. Issue. Yeah. Yeah, so go necessarily deep. Like that time necessarily deep. Like Yeah. Ka kopane ka di 5 tsa May. Which is last year. Yeah, last year. So yeah, rajola. That time una so nal. So ebe he wa njwetsa o re wa applyetse sekolong nal. And I'm like, what nali? Well, since ke tseba hore nali Nale ke nale. yo. Ebe ke ipe hantle no, this person wa ngata I know.
despite or now yeah, like challenging the thing like what and all I'm that, yeah. le halemono like that's about I'm always on This his one is the mind. one. My name is Mr. Right. Mr. Right. So Yeah. like it was the first week, second week. Ke bona asale nale, ke bona motho eno na like asale the same. Asale that person. E ke kopane le yena. Kore that love of my life. So like yo Issue ele o ntho ngwe nngwe go ya ka wena e qadile how relationship ya lona e qadile mo bona go tla le mathata ha sa fihla na yeah me ka ona ntse o ntshwarela ka ona ntse itse o tla ipea hantle o tseba ona o la etsa wang o la nna keep her that thing ya gore you know this is my person, this is my person. This is how we're gonna and do we are things. deep in love. Yeah, like, I can feel it gore motho ena nang ihle yeah ate nentse le tsa dintho mnate like almost every weekend. yeah we are now no before ke anal before ke mo chakela nal like nentse ke mo chakela almost every weekend wana dula teng wa bona but le hantsa le nal nentse ke bona gore this person o changile but nentse ke na le ho ya no but also na le ntho e reng no motho ha sa tshwana le yeah so ebe this other time ke mo botsa gore you're not the same person ho etsa hala jang ebe wa ntjwetsa he gore no ntse le nna empa ile gore mosebetsi wa sekolo whatever busy so wa kwa nna ke se sure gore ke re okay ke a tseba gore tertiary ho hectic mosebetsi wa sekolo assignments ntse tse jang yo athenze ke ketsa so Ole ka gore o be easy le ka o understand la wona yeah o kana kwane I was an understanding girlfriend issue u kwisa hide dude wabala yo yeba well ibe here this other time but ontso go utla ona le gwao o ya this yes the girl no I know this guy o wangata but betting and zalim moja everything yo the guy yeah issue anta o sena le ntse di ambisang he monna mono ting mo tshwatswe yeah issue yeah o mo tshwatswe poko mono ting ka ne dona ntse ipabona okay so ebe this other time ke mo chakela henal una santsa le nal it was around October but ne ke tlo graduate in November yes ke shono setse bo a week before ke graduate so ebe ha ke le nal una ntsa ya sekolo ngakege so motshehare ke tlabe ke setse le yena so ho etsa hala gore ebe phone ya ka e ba le a problem so una na le phone tse pedi ya kege I had to log in ka phone ye nngwe ya haya gale hore ke kgone ho communicate le yena and different tsa ka Facebook la ha ke ala ke kenya password ya ka Facebook like yo issue ha kana di text tse ngata Chrome ya ha like notification tse ngata and I'm like no ha ke kena ka Facebook Chrome whatever ebe ke kena teng so ha ke kena like what ke thola di text Facebook nya hae ate that's his account ke thola di text Facebook nya hae le batho ba close ho nna be ke reng ke di friend tsaka like ba chakelana your close friends my close friends like unkukle close like ke di le go batho ba no bo ka reng these are my sisters so ke di share o bona di conversation o batla ba chekelana o hey it was nice ke tlatla ne no there's this girl I get mo bitsa ka le bitsa yeah this girl like you don't share very and it's fine yeah so this girl like e ka gala ba bua from last year I think yes but in a conversation like e borang e lona ntse ba tsebana yeah so ntse ke shaba ke a thola hona le bang how
that reaction how bona what's happening? So like Sure. Yeah. like ne ke sa kgolwe like o go how it's about I can't believe this Mjolo happened. is my personal person go how I get to hore na nka describe jang Nel matele. Yeah. like le how no mo post like I'm posting ke mo post in Tanya my Content. content Shoo. my couple my Yeah. people ndo tse Relationship goals. Yeah. Wait, it's about content. Yeah. Issue. So yo, that time I got to well shano like okoku ha fufulelwa within a minute like ukwa o ipotsa hore no Bangata ona le ntshedulagi. Kotolana ye. like ha ke khone ho explain o ha o khone ho kwenya so that time ho nona le ntwe ka reng dutse ho dima ka mona like ene le boima Heavy load fela ka utlile sa nende tse like yeah. o se ke sa understand hore no this person ha ke no ke a tseba hore this person na ka se nketse tjena this is a fake account Ebile o sa Ka dumele, tjho- yeah. like I told myself I know this is a fake account but ha ke shaba ke ha se fake account ntwe motho no ntsa bua le nna mona ka fla ka mo text a le class ka mo text ka mona mo ke teng ko kwatetse I don't even think hore ke tlo buisa o fihla mona o hopola ke ka Ena ona sa tsebe go o tlo kena ka account ya hae. ona sa tsebe le gore I'm gonna use phone eno ya hae Okay. to log in like ona itse ke sebedisa but then ya ba ke Ona se close password. na so di close Elo official ona so fe password ya hae. na so like ke logile in ka account ya ka Khati lo tlo khathi notification tsa Chrome account tsa ya account ya hae. hae e Chrome Sure. That's how you found out. yo ka find out yo ne ke sa kgolwe like ke sa kgolwe ebe like you tsa mme wa ka ke re ha ke kgolwe o re ke re ke tla o qoke O So, se like- lo mo retsa ona. yeah like mme wa ka ke motho e mong e leng re Le we bua- are friends yeah. like very close like ntho ngwe le ngwe ke bua jalo ka hang ka bua le mogotsi wa ka Le your friend, like yeah. yeah gore he nka re mme wa ka ke na best friend because I don't even have one yo ebe ha ke emela the nigga una tlwaetse hore hangata ha ke mo tshaketse ebe by lunch wa tla tlo ncheka gona ntse ke le sharp Kana wena o sa lo metsa text ya E sale ke mo etsetsa, ha like- tsebe na what's popping. yeah but I think una santsa nahana ho there's something because hono so ntse ho se sharp like Relationship. e sala ya na le like ne le motho eno e leng hore o tlanka a minute hore ang reply or two if o nkile nako e ngata But mara ona sa sa etse. una sa yetse e sanka bo 2 hours 3 hours yeah wa bona Sure. so ebe ha fihla a tlo fihla ka pele so ha fihla ke lile ebe hore ke O thola o sentse se sharp. o thola sentse ke se sharp So ke dutse lile. wena o le ready for a O re conversation. ke so ebe like una santsa ba family issues tsa ka wa ba to se jang ebe ke bua le shano ka hore I don't think hore ke tlo khona ya di graduation whatever ya di graduation ne ke bua le shano ebe he's like no o be sharp o amoela ntho tse itseng ebe ke a uthola ke a mo sheba ke re yes this guy Yeah. ha ke batla mo jetsa hona what's popping Ha so bile le no ha so be le clue ha so Yeah. ba le like ha so ba Ntsa le le sharp. but I think ola sheba di text a bona a nahana hore Phone ya hae. yes a nahana hore ya ba ha reply but ke nahana hore there's something e ke tlo motsa because o no so se sharp O mfitile kae mola mono o mo tshaketse. yes Okay. mo ne ke mo tshaketse that day ebe o And azanga o reply di text tse tsenze di no ke. ha di reply Wait. How di bo? ha ke di bona yeah next time reply Na ona act weird nyana ha sa ona le ga. no he was a normal person like una le normal like Kala ono se- metana mna te petala ne khale. You know. Ha kitse no. no One this year, person no. ona tswa no Okay. not Okay. one Two maybe. una tswa class ne ke le Yeah. ha ke fihlile ka la maobane so ona le class in that day
So like ke motho eno e leng hore ha ke mo sendela text wa di reply immediately. but ha ntse ke sheba with his account that girl ana nchita ka yena ene le one at that time because like e ka gona sa ntse nchita ka yena ha ena cho I was the side chick. Issue. Yeah. Hono chita wena. Yeah, no, like who no chita the other girl can. Kawe. Yeah, like. Yeah. Wait, in the way I said chick me. Utoa. Yeah, he said so. So he look had in the lane me. Nelly me, whatever. You didn't know the mail because she was your friend. No, that one is my friend. Okay. Unanza nchita with my friend. Yeah, like I'm sending somebody text is our kisha ka hoko bit. Ebu, hoko betala ma. The friend. Issue. Yeah, like kitibone kisha ka hoko betala. Like ero ene sense ke mobilel go khali. However he explained it. Mare ena nare like unchitile that kelekan. Like okay. Neke sa tsebo. Tena o betsa selele ha hai. Unja tsa sekele ha hai like ha se ke mo botsa like se re bua se re. Isele bosiu. Isele bosiu kana kwa. Tana o robala ngale ke mane ma o qoqela. Abo wata wana wa mfa. Yeah, una sa batla one and I'm like no. Kasi jiwane mona taba tsa o kitse. Yes, like like motse go sa ignore le taba tsele tsa hore ke kwatile and stuff. Like when I should o batla hore we are okay and I'm like and he's like no, like he's like hi babe, can we just and I'm like no, samore mama go fe. But because like when I listen to it wa ke mo yeah, you're not getting anything. And I gotta go and sit in brala go bala le moja. And ke motho e leng hore well ha ke na le motho like I can seduce the person. Issue. Like if ke a tsaba hore like ke a tsaba hore ba vete ke batho ba mono be leng hore wa tsaba hore ba khona ba ya la yo motho na one ka ntho tse nyane. So like ne ke tsaba di weaknesses tsa hae. So I'm like ke tlo seduce this person I get on. No, and ha qeta ba hai tlo mo pot yeah ntela e batlang like ntela ba batlang ho avoid motho ka tlo e bu and asale yeah and asale he's like o should to play all along nasa motho like in a sense ke play like so ke motho ana le heart problems, panic attacks and stuff about. So ntwe ke le ka ithusa ka ena go re ke le ka motho la ga ke find out ya ba girl. Yeah. And I was like, okay. Be strong. Let me be strong. This person I will deal with him later. Ke motloela be sharp wa go tla class. O tsampotsa o sharp. I'm okay. O sure? So like wa tsa motho ha wa tseba no ke tsa motho ena nang ha. Yeah. Motho ena ke tsa ha. So like ke motho mo naneng elong ona ba hangata people be leng hore ke jala le bona ba rata hore I'm a cry baby. Tsoma o listen to the tewela. Yeah, did like lente sweet fela la ha ka etsa like since di tewela fela. So like ila. So I met this person ke mo botsa hore who's this? No, this person ke mama. Ke le ka jala le ena. Ke selects. Ke le ka jala le ena ya ba o sa hloka phone so ya ba se re sa khone ho bua ya ba conversation e se hantle. So I thought I thought ha ra sa jola. Fleletsa ba le phone ya ntsetsa hore o sa lo kena now. But nna ke bone di chat tsa lona conversation e re conversation ya lona e ne re yo a le se le bosibu le betheng o fata batho e sa le bosibu betheng and what's unja tsa hore the girl ke motho wa hae wa khale before re ka kopana ba dona na hanne hore ha ba sa jola se ba rwani because ha sana phone ha sa mo texter ke re no like nna ke ntse ke bona hore ntse le bua ebile o itse like o itse o thabetse hore di planets tsa lona se di tloetsa hala ha fihla nale o no tsebeletse ka he ho bona and I don't know like this person I think on tsa ka dingwa phone for ho log in and stuff ke re okay ke motho e leng hore ha ke kwatile ke khone le ho etsa gang yeah sentse o dumela fela okay
but I don't know this person how okay ho Yeah, ba deep conversation le ka tla se monate. Yeah, like nothing happened. Yeah, go sa motla me ya classing le. O tlametse ho ya classing. But ola dumela ka pa o hlola ke tla le dinaileng. No, ola dumela ka mora nako. Ola dumela. Ma ba tla mfela mohlomong le go ba le cardlets ka pa. I think it was the following day motshehare ha tswa sekolong. Le go betse shapo le teng ya ba mmoja. No, like ka go betse jelo ka motho le khaitsedi ya hae fela bethe. And ena una ukwala heartbroken. Like hele motho ke mo tsebang. Well, I could see hore motho ena nang was stressing. O wa ipotsa hore ebe ke tlo etsang. Eba kwena bsi. Na uno khala. No khala, no la. Yeah, motho le ngora ha ke lla. A ke tsela rata like. Yeah. Anzale ka uphumule di khaphanyana. No, ke shebile ke go betsa re ntse ka pa like o shebile kwa ke shebile. O shebile kwa ne mo shebile wa. But mo ntse go ha imthina ye ngafeta. Yeah, e ngafeta. And no se bohloko haholo. Yeah, so like ena wa tseba hore this person ha le je. O ha sharp ho hang. So tla ba le a be o tla ba le ka hore o like want to this and stuff. Ebe no ke sharp. Ho ya ka wena o no kwere ka explanation we hlokang from him ene lo go botse nnete fela e tla o set free ne le hore a njetse nnete wa bona like o sa tsa buile hore ke fihlile this person a santsa le teng he so like ke bo motho mo ne leng hore well have a mutually in a relationship like ke respecta mona ne mo because I know the pain ya ho nkelwa boyfriend ke motho mo so ebe o fihleletse ke mo jwetsa ke the following day ke mo jwetsa ke well if o admit hore motho ke motho wa hao and ibile khale le jola way before re ka jola go hore ke le suthele le jole because ha ke tlo khona hore ke utlwise ngwana ne mo bohloko and stuff wa bona but wena o se utlwile bohloko mos well nna se ke utlwile bohloko but if ke nna fihlileng a santsa jola le yena well ne ke tlametse hore ke amohele and move on if ke tlametse ho move on but then there were his friends like o go bone bo couple mo e ratwang ke batho they want like you guys are good ntitsa langa re thabile like le me wa hao are no motho na ngo shapo for wena la usiwa hae like our heart but ba sa tsebe motho but ba sa tsebe hore no this person le se ka kwena bad person like bonto mona nang like ha ke bona tsere kgoding ile ya basadi ba kgoding ya lo a ke wa tsa o tla botho basadi like women are strong people but basadi tshwara ka bale like ene le bonto eno ya hore o tlametse o be strong for relationship ya how because ene ba sa tsebe se ta se tshisa wena because social media itla reng batho your friends his friends ba le rata family ba le rata so yeshu abe batho ba jwa mara ke rata smile on to smile o ka taba tsinana it says a lot and how whole of it yeah I understand man otherwise le kutletse ba fetso hey Mjolo but ke taba tse mona thu ithuta hape hore motho ke ntwe tshentshang yeah you lost word le genia how ke o gore ho bilewa motho mo o mametse taba tsena ibile le yena o ka relationship e jwalo ya hey le nna boyfriend ga ile go ma ya chencha kapo ya kae hape ha o no sana nekeng a long distance relationship e change the relationship tsengana so advice how king ka taba tse ha re kwa well ha ke so be ka ba ke na go like ha ke so be motho lo believer hore like long relationship whatever e ka ke ntwe ke le more e ka sebetsa like ha ke understand o hloka motho wa hao every time ya mo hloka like ale ha o finyane wa so like qetellong bonto tse jalo like nna hona tjena ne ke le depressed depressed let's go point there where I had to take medication depression and I'm still on medication le hona tjena go kwa ke ntwa khale jang November 2022 but le hona tjena I'm still on medication ke taba se le wela tla impact bohloko haholo e la bantho bohloko because this person ne ke mo rata haholo so
o kwa heba ho etsa tsintho tseo tse etsetseng yeah eish ai le kutlwetse ba fetho go bohlokoloang ho latela tsela e se re bile le yona e bile re mametse go goba metho pelo go rata se mtho monate majita ka nnete yena e se yona ka nnete ga itse tsele tsa bona di a le rata ene se mtho ne paitseng ga go le mpa re ithutile ga go le gore le ena o dumela ba le gore a long distance relationship e ka nnete o hloka motho ao a bale haufinyana hai why o etsa ntho tse je ba tsa tsa Mjolo empa behind our cam se re qoka o itshula hey yena ka nnete di tlhokela lesbian ba fetho otherwise keep it up for our next episode. Stay tuned. I wanna hakula pelo ya ungeta kya ngwane zontele mabaka baya ba khutse meno masu bano mona wale fufa wale matsana isothile tsa boka o takile nako yena yo sono ntula unkene aga mathaba no nsuna re dikene Facebook mona re ba duba re dikomela ena ya bona hala morea ena ya bona